ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଦାମନଯୋଡ଼ିର ଗେଟ୍ ଭିତରେ ପଶୁ ପଶୁ ବିରାଟ ବଡ଼ ହନୁମାନ ଗୋଟେ ଦିଶିବ ଭାଇ। ତାର ପଛେ ପଛେ ଇଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିୟୁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମେ ଇଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଦାମନଯୋଡ଼ି ଟୁ ସୁନାବେଡ଼ା ବାରିବା ରୋଡ଼। ଦାମନଯୋଡ଼ି ନାଲକୋ କ୍ୱାର୍ଟର ରୁମ୍ ଭିତରେ ଏଇଟା କ୍ୱାର୍ଟର ରୁମ୍ ଭିତରେ ଏମିତିକା ରୋଡ଼ ଅଛି। ରୋଡ଼ ଭିତରେ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ରहे। तार पचे ये लोग गोटे पार्क आछे भाई। पार्क देखी पारते बस बहुत सुंदर आछे। सी भितरे फानी भितरे घर मिशा गोटे आछे। सी बाटे बहुत सुंदर व्यू अच्छी। सी बाटे गोटे बड़ पार्क अच्छी। पार्क भितरे बढ़िया सुंदर अच्छी भाई। देखा आसतु दामनଯୋଡ଼ି नालको भितरे यहाँ से क्वार्टर रूम भितरे देखु आम जाऊँ सुनाबेड़ा रोड रे बाईपास से सुनाबेड़ा शॉर्टकट रास्ता देखु एमती व्यू अच्छी मस्त दिशुची भाई। देखु वीडियो एंड पूरा से फास्ट टू लास्ट जाए देखु भल लगे लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब करंतु भाई। देखु वीडियो एमती अच्छी यदि भल लगे लाइक एंड सब्सक्राइब कर। पार्क लगे स्विमिंग पूल मिशा आछे। देखु भाई बढ़िया दिशुची पार्क लगे आसतु बुलवा को स्विमिंग पूल मिशा अच्छी। ये रास्ताटा बोधे सी ब्रिज पाखे बाहर सुनाबेड़ा सी ब्रिज पाखे
ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଏଇଟା ଅଛି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ନାଲକୋର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛି ଏମିତି ଅଛି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଗେଟ୍ର ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଅଛି କଣ୍ଟା ବାଉଁଶୁଣୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗଲେ କଣ୍ଟା ବାଉଁଶୁଣୀ ଯାଇ ହେବ ଇଆଡ଼େ ଭିତରେ ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆମେ ପାଖାପାଖି ଗେଟ୍ର ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି ଏଇଟା ଅଛି ଗେଟ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଚେକ୍ କରଲା ଚେକ୍ କରି ପାସ୍ ମାଗୁଥିଲା ପାସ୍ ତ ଆମେ କରିନଥିଲୁ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମକୁ ପଇସା କ'ଣ ମାଗିନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ପାସ୍ ବୋଲି କହିଦେଲା ପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆମେ ଛାଡ଼ିଲୁ ଆହୁରି ପାଖାପାଖି ରାସ୍ତାଟା ସେ ନନ୍ଦୀ ପାଖରେ ବାହାରିବ ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।